episode. Biyag ti tao. Itatadda kayo amin ditoy. Linggan nyo na imbag ti bagak. Saan mas siguro ang mailimad ka na kayo? Adakkel ti pukaw ko iti kraping. Agulay mag kayo! Las ka namang kisayak iti tao. Boss, kasan mo nga ti pamilya may? Awan mo't sa balya pagsapulan may, boss. Ang pagsapulan may ha? Awanan ti maramidan nyo. Taday ta ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talaga nga awan konsensya na day tado. Puno, nawan konsensya na. Ito. Ang sitaksan. Oh, yaya, nagkapuan nyo. Ape akas na tila ngayon asimang put. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni papam iti tao na. Kat may sadya asawa ni Belen kadag iti naikat. Ha? Apay kano yaya? Ay, jak man amo balasang ko. Ngam-am mo matan ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, yaya, masyanak mo't kadag iti trabahador ni papa. Ngam awan mo't maaramidak. Ngam, padasag to akasarita ni papa no makaawid. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na yaya. Di ka agdanag, siyak ti makaamukan ni papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamu yung mat nga isula ang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda papa. Asino tinangidanon kan kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan papa? Maasi kayo kumamat kadag iti trabahador. Dinak pakibiyangan. Awan karbanga mamang diktar kanyak ta anak ka lang. Ngam papa. Ala! Pumanaw kan dito sang wanak! Dolor! Dolor! Apay ka di, sir. Malipod ita. Di mon palubusan ni Amaya ang makaruwar dito balay. Yak kayat ang makipinpinulapol kadag iti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakem ni Amaya. Balasangen. Saanen nga ubing Kung kontraan na ka din, Dolor, para matlang iti pagsayatan na ti pampanunutak. Katawan karba nga mamang sopyat itan nyaman apagayatak. Nawatam! Sir, Ala, pumanaw ka niti sang wanak. Kat laglagi pam timbiling ko kang ka, no di mo kayat ti mataksan. nagadumot to'y impaluto mo, Amaya, balasang ko. Kat man-manu tayo laeng matamangan. Kaya't kung amin nga ituludan nagiti gagayim ko iti away yaya. Pambarak meten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni papamday ta panggap mo. Kat anya pa'y ti aramiden na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed ka laeng ditoy. Di ka madanagan yaya, siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Amum meten no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag iti yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyugan na. Gundawayan ta ti kaawan ni papa. Ay sus, daytoyon ti bagbagaken ka, Amaya. Di tamot na puutan nun ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Aday ta ka manan Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla di ti agagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman ak iti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman ak manen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman nakmatkan ka, Brian. Madanag anak moten balasang ko. Amangan no nakasangputin ni papam.
ket naamuan na arimwarta. Siyaktun ti makaamwamang ipalawag ka ni Papa Yaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken kadulor. Don Facundo, Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, dolor. Kat pumanaw kan, itamat lang. Papa, di yu ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti day ti pagtangan. Pumanaw kan, dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, dolor. Yaya, di nagpanawan. amaya balasang ko. Awan maramidak no kasta ti pangadag ni Papam. Agsingsingpat kawan. Basol ko nga min, Yaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan kumakas ti mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti bagim balasang ko. Tadamot basol ko. Agpakada ang arudan, Juan. Nadagsan ti baro kung kuamang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya. Amaya, kasta ka kadilatan. Manungal dawan manipo di ti pimanaw ni dolor. At dakalatan di ti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mo ti kayat yo saan ka di. Rumwar kan di ti silid mo. Diyak kayat, Papa. Di mon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano nga ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangaasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa. Kita man talangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jababa, tas sumarunukan. Diyak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabador para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam, noanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Dahil titilistahan dagiti kasapulan, Don Facundo. Tiyag mo. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya? Kahit kula kumakumustahin, Apay kumakumustahan tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbangam, ha? nabayag namin asa na si Marong Karidya away, sir. Kas gayem na. Kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di panagustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayem. Siguraduam lang. Ha! Tano adda jak magustuhan na mamuak. Ha! Di mon gandatan tagpakita pa'y kanya. Ni Brian ka di jay kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matladagos, tanagang dod. Agat lingat. Nasakit ti ulo ka makasay op iti pay odlaya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na adi ka makisinsininged katagi jay mamirmiraot. Nasaya at agayem da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daiwam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutakan ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita mamirmiraot. Nasken laang, Papa. Ngamin, isuda ti makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Isu asaan kumakas ta ti trato yu kadakwada.
Mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon ka ba ilan tagtalinaad pa diti mansyon? Kasla aklabalod iti pampamayan ni papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti daytoy apanggap ko. Si kanti makaammo kan mang salaknib kanyak. Nagadumanen tinagaang abulbulong dito'y paraangan. Inaldaw matan nga addadag iti agtinag. Yaya Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya balasan ko. Apay nga da ka dito eh. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito eh. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam ga po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tagnad iti mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak ijay? Nagmayat gayam tagnad iti probinsya, Yaya. Naulimak kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan iti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, at dadaamin ijay syudad, balasang ko. Di da kaya ti agtalinaud dito'y probinsya. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. No kasta? Agmay-maysa kayo dito eh? Wen, balasang ko. Nairwamak motan. Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kang agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo nga agnaed. No, kaya't yung ang agnaadak ditoy. Ay, wen abalasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit diti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kon agrigat, Yaya. Ngam taglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kaslaak mo't balod iti bukod ko abalay. Ti pagam kaklaeng ni Papam. Amangan numatuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo no ayan ni Amaya. Pasensya ka yan dun, Facundo. Ngumaon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Yung para makita. Ha, agsublin tumot lang dayjay numarik na ng tirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Don, Facundo. Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan at da ka sa pulakin ka. Wen, Don Facundo. Aglinong kapay balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti inid. Kuna mo nga min nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ni Papam? Sigurado nga agdanda na ganday jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. At dan tumutla ang aldaw nga agpakita akan kwa na ngam saan pa'y nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yo as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kayat yo, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't nabatbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasang ko. Kan maysa, awan amok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay, alakot. Makaamu ka nga ron, balasang ko. Don Facundo. Dakkelan ti imrisan ti bagiyo. Mangan kayo kuma.
Kan tumarin nyo dagiti agas ngayon reseta ti doktoryo. Awan galas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimman na utanak ko. Nga mawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag doon pa kundo. Aramidak ti amin nakabaylak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo amang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabas sa kada kayo, iti. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong yo, sir. Di da kayo tubaybayan. Yaya Dolor, manon a Domingo tauyak yo. Namdimot laging bagan. Nasaysaya at siguro no dya ospital ti papanan tayo. Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta ang maaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taurekas kasano. At dalatama ti duldulin ko akwartak. Isun ati busbusan tayo, Yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot daytan abusbusam. No anyaman ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta, Yaya. Kidawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya. Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sana ganak. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya Dolor, iso nga rod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma, tamauray ko pa'y ida, amaya. Nanang, adda kamin. Apay akastang matinti lang ayo. Nagkutong kayon. Di min pagarom. Nga tagay mo natag sinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yo. Tasigon iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yo iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman na. Tasimangpat kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa Amaya. Taybilin ko kan ka. Jakon kabalan. Di na kami ko mapanawan. Nana! Itatawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnaid ka pa dito Amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makamo. Tasaan kami nga agsubli iya syuddan. Ken agyaman kami. Tauray kas kasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyang pay. Agyaman nakmat kada kayo. Katsapay la ko ma. Tamapadur asyo ti negosyo na panawan ni nanang yu. Awatan nyo da ito Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, apidit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko dayta. Katsapay la ko ma. Tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian, apay nga da ka diti mansyon. Apay asikatin ang ilo ka titi gate. Sumra ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, mga nukaguran nakpay ni Papa, gapo iti naramid ko. Kaya't ko la kumakumustaan. Umay ka, Amaya. Adda ni papamiti silid na. Apay akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumot ti tattao a makitak dito aglawlaw.
Idin to tawa na pulos makastrek dito'y idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuan ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, si kakadin kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ken ka. Papa, Nakaamiris akon, iha. Itata nagsubligan. Sulnitak ti amin na nagkurangak ka. Pagkawalan na kamaya, anak ko. jak ni namnama akas ti masang putak ita, Papa. Pagkawanandak kumamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko kabayatan. Tikawan mo. Kat ingkarek iti bakit gagpalbaliwakon. Agyaman unay kanagiti trabador tayo, iha. Tadinak pulos binaybayan. Kat marignak ti panangipatag na kanyak. No pa'y nagdakasak kanakwana iti kalabas. Kat ni Brian iso tidakkel akatulungak. Papa, Ti amok nasaya at tinaramid ko. Ti panagibales ko. Gapo iti napasarak iti kalabas. Ti panang ululpit na kanyak iti mamirmira utak pailaeng. Inulpitan na nagitibak ng amok. Iso nga di bimak nangak. Inaramid ko man, tikas itinaramid na kanyak. Ngamasan gayam arumbang tikas niya. agyamanak ta nakamiris kayon, Papa. Kat agpaimbag kayo nga rudan, tada akon. Saan kayo napanawan? Nagyaman ako, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisaganak iti ado at raon. Tagsasango tayo kadagiti trabahador amangan. Rambakan tayo ti panagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Pinaragsak na kiti kastaunay, Amaya. Kunak no saan na kamay karingan ka. Tanakurapayak ket nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Lasingpot ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Ayayatan ka, Amaya. Ay ayatin ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni Papam. Sigurado adina kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kayat kalaunay ang paray ta anak ko, Brian. Agpaiso, Papa. Wan! Napaneknekak ti ginasingpat ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na ang asikaso kanya kiti masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyamanak, Papa. Ket Brian, di mon panunutan ti magastos. Tasyak ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun Facundo. Papa, kunam mo ting kanyak, Brian. Basta siyak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, Papa. Agyaman kami unay, Papa.
Awan na saya at ngait den ti panagibalas. Ket no naparaburan kay ti kinabak nang, di mo tagibasitan dagiti awanan. Tulungam kit di ida, tapno agnanayon ka ama bindisyonan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, iti tunggal maysa.